Menteri Dang Padu Keri Narendra Modi unsa ai jini keren hakat Interpol General Assembly bakandai pau Ramadan Pragati New Delhi minta kesni. Kene General Assembly rasau sni jong ke Interpol kan sedang hantar kesni. Bat kan kod hak apa terik minta penai. Ke Central Election Committee CEC jong ke BJP kan ya kendo minta kesni New Delhi pan pentikena ya ki kertong jong ke seng nak benta ke election sya ke yeng dor ba thau ai ke Jalla Himachal Pradesh. Secretary General ke United Nations Antonio Guterres un wan po hi India menta ke sni kani kan long ro ke jingwan jengok ke benengkong jong u ya keri India nado ba ula shimti ha ke sen ke ba ar kum Secretary General nado upanai kala lengkot menta usnem. Menteri Rang Ba Ukwanrat Ki Sangma lembat Menteri Katrat Puli Putih ubat lak menrembui kila penlong ya kecing let jurip ba kendit ha ke skul pain mau ke ba penyai da ke sorka nen kasni aden bagi nong hikai jong kene ke skul ki parents bagi kena skul ki bala pas na kene ke skul ki penlong ya kecing yaki alor kecing pembiang ke rukong penyai. Menteri ke sorka pedeng Kami yang keterangan Commerce and Industry Piyush Goyal tak kesni pula ong bagi India kedon ya kepor banlong kum kenong shalan ya kitiar kiba la ban peni boarding bala ban pentamai kum kesni bat kala